nipone nyumbani. Urazi ubu deja twamaze kuba famille ni byiza twashika home duhabone home. Nyumbani leo bariko bitegura iminsi mikuru. Ba mu rupango bote mamiziki baritia volume yote. Yani na nukuntu twohakorera. Kidogo tu unajua nipafahamu home. Madami siko pale. Nyuma ya kipindi tunafanya kipindi tukimaliza unaona vitu kama hivi. Somba ariko ni vyiza kushika home ni kitu cha lazima ni kintu shaka kweli. Ndamubonye madame. Hakuna umubone madame? Madame wawe. Brother hakuna shida mke wangu ni mzuri sana. Paxi twende kaka. Hizo surprise uliniambia ngo ni nyingi. Je ndazibone. Njoo hizo zote tunaenda kufanya huko. Njoo hizo zote. Yeah. Sawa. Chiri charangora urakura mutsu no mutibe. Ariko kananyonyesha mtoto mzee. Yerekaruso. Wichere n'umusani wa wundi yandirimbo twazinduze twombirizo no musi. Numvise kacibaye kwe arashoboye. Irakazi imeze neza kabisa. Kaka. Yitwa Golden Busy. Golden Busy. Yeah, Golden Busy. Mama yake huyu mimi nina uwezo wa kumpatia mikro na kuoje. Anakupa emission lakini asio emission yake. Nadhani ushamuona sheri. Chika rero tubandanye ikiganiro twiyagira no. So ni byiza tukaganira na madame nta kibazo niyo muha naso. Hapana ni minjo niko nafaki maki muna ni zarau sinzi kubaza rero. Ni home no turi home kandi tumefika tukamkutana madame hapa nipo hata madame akinini somba. Na hizi zote ni surprise ukuna tufanye. Yani support. Hivi kama alikuwa ajui kama niko natumika hata kipindi. Hakukuwa anajua hata program ya leo. Leo alikuwa nafikiri nimeenda tu salimia wa jamaa. Alikuwa ajui kama niko natumika kipindi hapa karibu. Umevyo bavyiza ukampa madame tukaganira nta kibazo. Ni madame yako. Kandi uri mu kiganiro none wampamagaye ngo tuganire mu kiganiro kwe. Ano. Gusa ni support yawe nawe naishase. Nta kibazo. Gusa ndira rero. Gusa ni bon. Sa. Gusa auzaja nzoba bones signorita you're my divana baby Santana nakupenda sana usije nipiga dana you're my totori you're my totori you're my totori you're my totori. I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. Totori. Ikagi. None. Shiri. Umeshamwimbi? Mimi nishamwimbi. Kani Fake kazi bro. No somba. Nio hata kibagi hapa somba. Sawa. Acha nikuswalike sasa maswali. Uko tayari nikuswalike maswali? Lakini ni kipindi cha huyu. No. Rafuna nakasa vile ni brag gipare kare. Razi unajua ngombe kitu ndakugira ikintu. Gusa deja ngatwamaze kuba famille. Ndo maana hata akibaki hapa naso nta kibazo. Sawa aringaha. Se mumbariza ikibazo kimwe. None wari kuraduha kapera wari kuraririmbira jewe mu bisanzwe bari mu biki? Totori. Vrema jina rikonda kuririmbira wewe. Muri makiyo ndirimbo wayisohoreye jewe none canke ubigize ubunyene vipi? No. Huyu huyu Petit. No. Mimi namjua kwa jina la Shasha. Njoo maana sikutaka hata tufanyie interview pale. Ndio maana nikakwambia tushuke hapa home. Kwa sababu wakati namuona mama Shasha Raba cameraman ikipa. Tora telefone. Wakati namuona Shasha ilikuja mosi wa nyimbo. Kanifanya nifikiria kuandika nyimbo nzuri ambayo labda naweza nikamuimbia. Wenda ikamvutia kiukweli. So blage. Tena mimi kweli asante kwa support. Lakini kikubwa kilinileta hapa ni Shasha. Kikubwa. Kikubwa kweli. Kama unaweza kunipa time
niongee na Shasha naweza kuwa fresh. Ongea mimi niko hapa mimi si show. Pafona kama ni show kimya kie. Ongea naye kuna shida bro. Shasha. Serious. So black. Je, kuhusu nyimbo, kuhusu kuja promotion, mimi sio kwangu so lazima. Deja na hii nyimbo mimi nimekuimbia, yenye nimeimba. Idea, kila kitu kilitoka kwako. Kipindi na kuona. Maana yake nini sasa? Bwambere ngubonye kweli. Nilifikiria nitakupata aje. Kanifanya nandike indirimbo yitwa Toto kubera wewe, kandi nico gituma nimekuja hapa kwako kwa sababu nje niongee na wewe kweli. Serious. Vrema je. Ndagukunda sana. Jasiri. Ndajasiri imbere y'umugabo wanje nyene kweli uribuka yuko ndi umugore w'umuntu? No, deja denda biziko umugabo so ariko ari imbere yanje ho nyene ndikora ndabigusabye Shasha. Mungu wa please sasa hii dunia ina mengi sasa mbere ya bwanangu ndabizi ariko mapenzi urukundo ni nguvu ya mapenzi ndio inanifanya nifanye hivi vyote vrema. None ntangwe kubona ibintu nk'ibi vrema, ntangwe kubone uwo nzanye acaresha umugore wanje, ubona noronka ingufu kweri zo kurondera abandi ngo ndabafashe. Hari umunsi nzosanga yamufashe no ku nguvu, urumva naje sinsangira kirazira, urumva bras weka mata gitari chako sepa nenda. Unanifukuza si wewe umesema hauna shida ya mabipindi ya mamiziki yako nani, unaona gusa reka ngene mbwiye abakunzi bacu yitwa Golden Busy, niko yitwa, ibindi ntumbaze kandi je ndabigarukirije ngaha. Abashaka kumushikira nimba bakunze look yiwe, nimba bashima indirimbo yiwe sawa, ariko je vraiment aha turahejeje brother. Hakuna nta muntu n'umuje nabwiye nkora kigano ngamuhira ngo tumarize vibaya mani twaheza mu munezero. Uranzani rete ya stress bro, so stress bro. Unajua vitu mimi napita ndani kuhusu mke wangu mimi rupa tatizo unashindwa kuelewa mapenzi. Sasa mimi niko ndani yako je ndi mu mutima wawe ndazi ibyo nico gituma je nakubwiye tuze ngaho mkwera mvuge ibyo bintu. Kama unamubesha mimi mbona uzokufa? Hamna shida bro, hamna shida. Nampenda mimi naye mimi simpendi maki mbona nizarau bro. Tatizo ni Pax mfashono mutipi. Juu hapo utakata kutoka kwa uporo utatoka kwa nguvu. Juu hivi sinaga mtani bro. Nimepigwaka sana. Hivi nishakuwa serious sana. Ukileta ulofa wala enda kutandika. Ewa. Sepa tu kwa nani yako. Wende. Petit ba mo serious. Umuntu murondere ngo mufashe. Atazana ubugugu. Yes, 1 bakunzi bakoresha umwanya, bakunzi batugesho, bakunzi basutu cawa Mr Vuguta, muri fresh muri bo, bakunzi w'umunyarusaku. Mr Chawa bo mviriza, reka ndabashimire kwanza mwe mwansengeye ngizi sanganya, mwaransengeye cyane muravuga ati nukuri ko Imana akoresha umwanya, Imana ikubabarire, Imana igufashe. Naco nabaye muri ibi bihe vyo muri misi mikuru kabisa Noel na Bonane. Ewa usanga ari atari, usanga ari so, rero mutadusenge nukuri ko Imana mutadusenge. Je ndiko ndiyumvira gufata ingingo na cameraman guhagarika kwanza muri no minsi, duhagarike kwanza ibikogwa, urumva. Ariko sinshobora kubihagarika, umva muca mubona ate umwanya ariko gana tufrape vina hivi birenda bikarudia, urumva. Sasa rero muri wa mugenzi wacu wo gufasha aba bana bakiri bato mu muziki, aba bana bakizamuka, jewe hari indirimbo numvise. Urazi neza yuko nga mu Burundi turafite gahararo, hari ukuntu twiyumvisha indirimbo z'aba Nigeria, indirimbo z'aba Tanzania cyane, urumva z'abanyarwanda. Ariko rero ugasanga hariho n'aba bapeti bariko baraza muziki bashaka kwigira nk'abo banyarwanda. Uyu mupeti je ndabazana uno munsi abaraba imiziki y'aba Nigeria baca bamwibuka neza, urumva no mupeti ari hano
muraza kumenya aridondora arivuga mu izina abantu aridondora baramutse fresh abacane abaha ibintu systeme kimya rero ni hafi ya home navuye gukorera muhira no musi nkorera muhira nkorera ngaha nyine kandi ntidushiramo ingoma dukoreshaga agahogo karibu sana bro uko sawa karibu kwenye koresha umwanya media merci koresha time media kabisa fresh uko sawa salama kweli idondore kwanza bariko badukurikira so abafanzi bakoresha umwanya yitwa Golden Busy so muririmbyi mushasha kabisa ya nanishatse support suko Kabisa, nkuko brother ya support so amin telefone nari ndi home ya amin kutana DM yambwiye ngo so yakunze indirimbo yanje brother nataka tuonane so nabishimye cyane kwa sababu sio kila mtu ana huyo moyo wengine watu wanachofanya watu hatari kabisa bro mimi j'abantu bafite ingabirano je ndumvise indirimbo y'umuntu man nubwo yoba ari indirimbo nyene mvuga ati hajafika popote man je ndamusupporting inguvu zanje aho zigarukira n'abatu wango wanajua barazi neza yuko ingabirano ndabazana basanga bakaze barapere banakoga ni bamesha unaona warapera kwa ni wamesha waren beast unatanaga ni wamesha sasa kaka je nshaka tuyage kwanza gatoyi sivyo nikicha ukora muziki muziki yani naweza kusema yari nka talent kuva kera cyari umuto nari nkunda ibintu by'umuziki kuvuga ngo hari ikintu cyagize kubera nkore ni ibintu nabyisanzemwo yani YouTube bilikuwa ndani yangu ndio bikanifanya nifanye muziki ya toka zamani sana yani nimeanza natangwe kuririmba kera vraiment imisi myinshi niki cyatumye wigira nka wa mutipe muri Nigeria no gusa je ka systeme ntintiro kuno hari muri byo muri Nigeria ugomba kwigana kuko ugomba kwigana undi muri Nigeria aje muri mvi naonzi kwe no gusa je aka kantu ndagwaye uragwaye jicho ryanje je nikuva kera nkubera gusa nilikuwa sijajulikana unajua mtu kama haujamuona social media nuramubona bicha biba bigoye gusa ubyaje ivyonzi no muri nubiri kuravuga yarabitanguye je deja ndakambara kuva kera twaje kumumenya wewe deja kugafisa deja bro je rero nshaka sinyoteza bariko baradukurikirana nigonge akapela sasa nipe akapela ngoma ingali mbichi irachari nshasha nipe akapela sasa tuende kazi akapela surprise ni nyingi kwa gisu support na mimi ngasema lazima nikufurahishe kitu kama hicho no so nta kibazo fuguta sasa nta kibazo sema wait ndaje ni wait kidogo wapeti surprise ni nyingi hivi na hivi bilenda bikarudia mimi sasa ikandabizo surprise izo surprise kuja na gita yo so kuja na gita sasa wewe unaishi hapa karibu hii ni system ya kazi surprise tu nilitaka kufanyia nakubwire kaka twende sasa twende kazi ama home ninga hafi nyumbani pale chini kimya sikupenda tumikia nyumbani ukunasikia haya watu barabarani ano suzi ngasikia ariko ni bien dushike home kubera nipone nyumbani wazi ubu deja twamaze kuba famille ni byiza dushika home duhabone home nyumbani leo bariko bitegura imisi mikuru ba mu rupango bote mamiziki baritia volume yote yani na nukuntu twohakorera kidogo tu unajua nipafahamu home madami siko pale nyuma ya kipindi tunafanya kipindi tukimaliza unaona vitu kama hivi somba ariko ni byiza kushika home ni kitu cha lazima ni kintu shaka kweli ndamubonye madame hakuna umubone madame madame wawe brother hakuna shida mke wangu ni mzuri sana Paxi twende kaka hizo surprise uliniambia ngo ni nyingi je ndazibone njoo hizo zote tunaenda kufanya huko njoo hizo zote sawa hizo zote kweli bakunzi bakoresha umwanya reka ndabizo surprise abapeti banakuyaga mu muziki baba bakaze sana bafite ama creation yagiye atandukanye peut-être agira anaheza agira inzu yanje unaona nimbari ni hapo mzee
Hapo mbele. Nilipenda pale juu fanzia hapo barabarani kimya juu. Hapa wote wanajua kama mimi mwenye rusaku asili. Ya hamna shida. Ni byiza gusa bashika home nta kibazo. Sawa. Tukias. Cameraman nilikuwa namfunganiana. Yes sir. Kabisa. Kuja. Wewe si msanii. Hapo wanaso. Golo. Gile kare. Kaka nyumbani sasa sei si. Alisha se kushika home na wani kwanza. Freshi. Afu wakati mwingine sisi tunatukaribisha barabara bana. Tunafika nyumbani ndio. Hapa unataka sasa kama huyu mwanga imagine imekuiko kule. Na hapa sio mamoja. Hamna shida. Hamna shida. Okay. Kikubwa tufike home. Lakini ningemwona madam ingekuwa poa. Sheri. Shush ingo gatoi uramutse umushitsi. Upiti. Utogo ntubona yuko ndakongera umukaka. Chiri charanga unakuramutse no mutibe. Ariko kananyonyesha mtoto mzee. Yerekarusa. Wishire n'umusani wa undi yandirimbo twazinduze twumvirizo no munsi. Numvise kacibaye kweli arashoboye. Irakazi imeze neza kabisa. Kaka. Yitwa Golden Busy. Golden Busy. Golden Busy. Mama yake huyu mimi nina uwezo wa kumpatia mikro na kuoje. Anakupa emission lakini asiyo emission yake. Nadhani ushamuona Sheri. Chika rero tubandanye ikiganiro twiyagira no. So ni byiza tukaganira na madam nta kibazo niyo muha naso. Hapana ni minjo niko nafaki maki muna nizarau asikuzarau sinzi kubaza rero home no turi home kandi tumefika tukamkutana madam hapa ni poa hata madam akinini somba na hizi zote ni surprise uko natufanyia yani support hivi kama alikuwa ajui kama niko natumika hata kipindi hakukuwa anajua hata program ya leo alikuwa nafikiri nimeenda tu salimiana wa jamaa alikuwa ajui kama niko natumika kipindi hapa karibu kumbe vyo bavyiza ukampa madam tukaganira nta mukagani ni madam yako kandi uri mu kiganiro none wampamagaye ngo tuganire mu kiganiro kweli gusa support yawe nawe naishase nta kibazo gusa byo bazira rero ni bon sa gusa je vraiment Agomba doya kapera yandirimbo yawe ego naishase kubaha agapira gatonyo cyane numvise iryoshe kweri igigwa ko twumva iraryoshe gusa numve live nayo ngene kibazo toto totori toto toto totori toto baby unanifa wewe unanifa ni wewe tu mi to unainifa kwa moyo umenika ndani umenika ni wewe tu mi ndani ya moyo umenika baby unanifa ni wewe unanifa ni wewe tu mi ndo unainifa kwa moyo umenika ndani umenika ni wewe tu mi ndani ya moyo umenika you so sweet like a mango you so sweet like melody baby you are my angel you are my paladin I protect just relax mamacita auza janzo bounce señorita you're my divana
Baby Santana, nakupenda sana, usije nipiga dana dana. You're my totori to. You're my totori to. You're my totori to. You're my totori to. I love you, baby. I love you, baby. I love you, babe. Totori to. Bikagi. None. Shiri. Umeshamwimbia? Mimi nishamwimbia. Kan Tufe kazi bro. no somba. Nio hata kibagi hapa somba. Sawa. Acha nikuswalike sasa maswali. Uko tayari nikuswalike maswali? Lakini ni kipindi cha huyu. No. Unafuna unakasa vile ni brag gipare kare. Tata? Razi, unajua nikwambie kitu la kugira ikintu. Gusa deja ngato amaze kuba famille. Ndo maana hata akibaki hapa naso nta kibazo. Sawa aringaha. Se mumbarize kibazo kimwe. None wari kuraduha kapera, wari kuraririmbira jewe mu bisanzwe bari mu biki? Totori to. Vrema jina alikonda kuririmbira wewe. Muri make iyo ndirimbo wayisohoreye jewe none canke ubigize ubunyene vipi? No. Alikuwa ameniuliza yakubajije hii nyimbo urimbia nani? So mara kwanza tumeonana nadhani. Sivyo? Soko. Iso mara kwanza munaonana? Ni sikia mbere mubonanye? No. Wabigire birefu ndakubuze. So mara kwanza tunaonana. Na ujua hata jina yake? No. Mkobwa mwiza kweli nka Shasha nobura kuzizi nagiye. Shasha au sio? Shasha ni Mama Gi. Ni Mama Gi Kanyamuji. Huyu njoji huyu Petit. No. Mimi namjua kwa jina la Shasha. Njoo maana sikutaka tufanyie interview pale. Ndio maana nikakwambia tushuke hapa home. Kwa sababu wakati namuona Mama Shasha Raba cameraman ikipa. Tora telefone. Wakati namuona Shasha ilikuja mosi wa nyimbo. Kanifanya nifikiria kuandika nyimbo nzuri ambayo labda naweza nikamuimbia. Wenda ikamvutia kiukweli. So blage. Tena mimi kweli asante kwa support. Lakini kikubwa kilinileta hapa ni Shasha. Kikubwa. Kikubwa kweli. Kama unaweza kunipa time niongee na Shasha naweza kuwa fresh. Ongea mimi niko hapa mimi si show. Pona kama ni show kimya kie. Ongea naye kuna shida bro. Shasha. Serious. So blag. Jamie kuhusu nyimbo, kuhusu kuja promotion, mimi sio kwangu so lazima. Deja na hii nyimbo mimi nimekuimbia, yenye nimeimba. Idea, kila kitu kilitoka kwako. Kipindi na kuona. Maana yake nini sasa? Bwambere ngubonye kweli. Nilifikiria nitakupata aje. Kanifanya naandike indirimbo yitwa Toto kubera wewe. Kandi nico gituma nimekuja hapa kwako. Kwa sababu nje niongee na wewe kweli. Serious. Vrema je. Ndagukunda sana. Jasiri. Kandi imbere y'umugabo wanje nyene kweli uribuka yuko ndi umugore w'umuntu? No. Deja denda biziko umugabo wawe. So ariko imbere yanje ho nyene urikura ndabigusabye Shasha. Mungu wa. Please. Sasa hii dunia ina mengi. Sasa mbere ya bwanangu. Ndabizi ariko mapenzi, urukundo ni nguvu ya mapenzi. Ndio inanifanya nifanye hivi vyote vrema. Yani ni mapenzi ndio mablagi kaka. No, so blage serious. Please. Mablagi. Kwanza wewe iyo look ni kumengo ni umuntu atari uwino. No. Ujya mujama.
uramusapotinga ku buryo bw'uko ugira look yiwe n'akantu ko kujisho nawe ushaka kipovu. Mimi nadhani ni byiza ibyo mbajije ariko sio ya kuongelea hapa. Je chanza yengano rukundo gusa ubwo mufitiye vraiment kandi ibyo byama promotion yashaka bireke kweri je kweri niwe tunawe vraiment ndabigusabye shasha serious ndagureka nayo mablagi yawe na blagi Amvisi gusa imbere y'umugabo urumva umva shasha twari twagiye kubwira ikiganiro hari lakini sibyo byanzanye kweri cyanzanye ngani wewe cyo gituma agenda ngaha kwera wewe please ndabigusabye shasha karekana nayo mablagi wewe banda ikiganiro cyawe cyakoze n'ibyo byo mablagi ano nta blagi shasha kandi nabyo gutwa serious wewe unakuye kunitongoleza mbere ya bwanangu kweli shasha nisikufichi ayo mapenzi nisikufichi shasha niwe uri machoice vraiment natowe ni wewe masize vraiment ndabigusabye ndagukunda serious shasha kandi naso ayo mablagi kandi sasa bras inaonyesha kwa blagi sasa mimi nakutafuta tufanye kipindi nikusaidie kukupushi utujikana muziki wako unakia tongoza mke wangu bras hapana ili ungwana kweli siku nikosea adabu haje sukumburira indero kweli so kuvulia adabu na unapiga magoti na unaniona ugafukama pisi na yeye tena anakuuliza kama swala kwambia wewe sasa kwanza nikuulize kitu bro hii nyimbo toto si ndi ni nyimbo ya mzuri ivu kitulia wotekereza ukayikorera promotion tumpe mani mapenzi na kazi bindana kimze tatizo leliko mimi na imani kama nitakuwa sina raha kuna promotion inaweza kufanya kwa sababu nakuwa sina amani. Usipata amani. Siwezi kupata amani kama shasha akinifanyia mambo kama haya. Mbele umutongoze mbele ya bwana na mtoto. Deja ni mapenzi sio mimi. Ni rukundo mfiti nicho gituma. Ndikunda kwa hivi byose. Uramwemereye kumuha rukundo please ndabigusabye. Please shasha ndabigusabye. Aya ivyo je ndabifata nk'ama blague uraza ba musicien na ma blague yenu ni hivyo deja miss comply eyo ma blague kweli miss comply blague yanyu ubwo hafi yo shasha please mvava shasha hafi banda ibyo warimo shasha banda ibyo warimo kaka pa kuna vingine na tuzi tukaongea kitu kingine tena nishaona roho yako kumburi toa muziki sio jua vizio ya kufurahisha wanyagihugu sikunezereza abakunzi ni kutafuta banamuke shona bire bitu tunakufagana wasanii wengi basora indirimbo kwera bajya bana gusa ibu bigiriye uyu hari unabandi kandi ubigirira braza kamata gitari sepa tuche ningekwambia mani nacho rinda kumbwira kandi utongoze mke wangu sika muko mu blog unataufurahishe watu waoneshe kwamba uko nani unaona mimi ndakuiga vizuri nione kama uko serie na hivi vitu bon hari umuntu yogiraga creation asima acha mimi nifanye video kipindi kiwe hivi biwe hivi unaona lakini hivi vitu miso zini kabisa support mzee hivi sinshobora kuvyemera sishobora gusupporting umuntu mbona afite umutima nk'uyo unaona gusa labda tungwambie kitu unatoka ni mke wangu lakini urabizi neza no je chanza nyingano rukundo hiyo ya kujua kama ni mke wako ni nini uko mako uko kipofu kwa hiyo mimi chini nilikuwa nimefuata hapa ni shasha ndamubwiza ukuri uko niyumva je tiangu nikushauri kitu unaona tuko tunajuana mimi na wewe simije nimekutafuta nimekupigia simu kweli simije nimekupa address nikwambia njoo huku Katunguru tufanye kazi Sumefrome ni shukuru niambia asante sana wengi watangazaji nimeomba support wamenitoa sana wameniambia eti nitumike kwanza unaona suko mpya mwa hii game bro niko mpya kweli mimi nimekuita niko msazi lakini hii ndio faida unanipatia unaona wewe kama hata gitari chako sepa unaona sepa mimi nitafutana na wengine wako serie wala mimi niko tafuta brother sindababeshe bakunzi bacu arabaririmbyi benshi nga mu Burundi bamaze kwigabura murabona ko nka D1 ari kumwe cyane na Star Boy ari kumwe cyane na manabivuze D1 ari kumwe cyane na Star Boy urumva Landry urabona na Olege bashani pete na Kidole urumva harabandi bamenyesha makuru ngaha bifite abasani babo bive ndaje ndiko ndironderera igipeti no hera hasi
tuzamukire rimwe tudugire rimwe nyene azonanshimira avuga ati je kweri koresha umwanya Imana imuhezagire kabisa yaramfashije none ntangwe kubona ibintu nk'ibi vraiment ntangwe kubone uwo nzanye acaresha umugore wanje ubona noronka ingufu kweri zo kurondera abandi ngo ndabafashe hari umunsi nzosanga yamufashe no ku ngufu urumva naje sinsangira kirazira urumva bras weka mata gitari chako sepa nenda unanifukuza si wewe umesema hauna shida ya mabipindi ya mamiziki yako nani unaona gusa reka ngene mbwiye abakunzi bacu yitwa Golden Busy niko yitwa ibindi ntumbaze kandi je ndabigarukirije ngaha abashaka umushikira nimba bakunze look yiwe nimba bashima indirimbo yiwe sawa ariko je vraiment aha turahejeje brother hakuna town nta muntu numuje nabwiye nkora kigano ngamuhira ngo tumarize vibaya mani twaheza mu munezero uranzani leta ya stress bro so stress unajua vitu mimi napita ndani kuhusu mke wangu mimi rupa tatizo unashindwa kuelewa mapenzi sasa mimi niko ndani yako je ndi mu mutima wawe ndazi ivyo nico gituma je nakubwiye tuze ngaho mukubera mvugiye ibyo bibi yangu kama unamubesha mimi unazo hamna shida bro hamna shida nampenda mimi naye mimi simpendi maki mbona nizarau bro tatizo ni Pax mfashono mutipi juu hapo utakata kutoka kwa uporo utatoka kwa nguvu juu hivi sinaga mtani bro nimepigwaka sana hivi nishakuwa serious sana ukileta ulofa wala enda kutandika ewa sepa tu kwa nani yako wende petit ba mo serious umuntu murondere ngo mufashe atazana ubugugu Vizarero bakunzi bacu mu bisanzwe Jenzo havana je nitwarira ntangura kuja mu byo butungane kubera ndabona umengo yamaze kuba blague uburozi abazangwa abana ngo sigwawe abaza ngo ndakunda umugore wawe imbere yanje je naragowe no kuri kw'Imana naragowe pe oya abapeti bose iyo bava hose ushike kuri koresha umwana sini blague iraki isi mitani frère Perezida Pax bivyihoze bireke kandi iganiro uzogikore uzocedite ufise umwanya udafise umwanya uzocihoze sivyo sawa bye bye